Kalesia selu. Kosonnet te poson. Men Kalesia kan. Kumail me PEIWEI. Is makaracangay kumail lar. Me inenen sansal mau mon masamail kan momon Paulan Jesus Christ nin lopo. Ere, kumail enin tayong ye. Na kumail alayer nganin coach sang ni amail kapayata auteben koson neto te sang ni amail rongorong o poson rongamawo. Ya uwan amail PEIWEI. Kumail chep kita nganin coach. Ermech, kumail men kaim sang kila pain amail manaman. Yatuan me kumail pemer nan amail solang socha kachepe. Melel miya kachepe? Ni en coach kachkiyong kumail ngayano o kachin wiyata manamana kanan pung amail yatue kachin wiyata me pukach pueki amail kin kapayata autapen koson neto te pueki sang ni amail rong o poson rong amawo. Epan tuweche tame puk sarawi masani tuan Abraham. Tene poson coach o pueki poson coach kachin kuburela po en pung lare. Eri, kumail utan pan wewe kumau me irai kan me an kuposon ye irai me utan katautok en Abraham. Puk sarawi pil kopatar maso me coach pan kachin kapungala men likikan pueki ar poson. Eri, puk sarawi patakiyong Abraham rongamawo maso. Pueki kowe me coach pan kachin kapay kita aramas koros nin samba. Eri, Abraham poson la. O coach kachin kapayata. Eri, irai koros makin poson la. Coach pilpan kachin kapaya irailta. Nintuan pil kachin kapayata Abraham. Irai koros makin koporoporki arail kapayata koson neto. Rakin mimi pan kerja Puk sarawi masani. Memen me socha kin kapayata song koros. Me inching tier nan pukan koson neto riala. Eri, me inenen sansal mau me socha man aramasamen kin punglaren coach pueki koson neto. Pupuk sarawi pil masani. Me punglaren coach sang ni poson ye me pan me urla. Ap koson neto socha pasan kita poson. Pupuk sarawi pil masani. Memen mekin kapayata autapen koson neto koros, ye me pan me meurki koson neto. Eri, Christ kachin kapech kichail sang ni keryapen koson neto, ni kachin ale ong peini keryaw. Nintuan me puk sarawi masani. Memen me langatar nin chuke pan riala. Christ kachin wiyamech katayo me coach kachin inaukiyong Abraham en pil koyang men likikan sang ren Christ Jesus kichail sang ni poson kichail en kak alengen sarawyo me coach kachin inaukitar. Kosonnet o inaw. Rieko, ipanda tongki apoch karasaras me pan weweyong kumail. Ma aramas riemen pan inaukipene mekoch o saini katetepe. Eri soche emen kakawela katete wech te kapachayong mekoch. Eri coach kachin wiyata inaukay ong Abraham o katautokeo. Soche me asani o katautokekan me weweki aramas chocho. A emasani o katautokom. Me weweki aramas chemen ye Christ. Eri yech wewen. Coach kachin wiyayong Abraham inaw lap o pil kachin inaw kiti me pain pan kachin kapayata. Eri koson neto me patata sompar papuki silisak muri socha kakawela inaw lapo te kasorela sapalmen coach inawo. Wema me coach kin kachkiyong aramas kin pasan kita koson neto. Eri mech pan weweki me soche pasan kita sapal me ino. Ap coach kachkiyong Abraham sosowo pueki sapal me inowo.
Eri, tame kareta kosoneto uyawi kita. Kapachapach ong inowo, pues en kasaleta takoch sapung. O en mimi lau lel katautok en Abrahamo, me inowo uyawiyonger pan parato. Coach kachkiyong chon lang kan kosoneto, pues en pachowanto ab aramasamen me uya weliepe ong aramasakan. Eri, pueki coach uya kaleb sabal metatok, socha kin kachin anane weliepe. Karapen kosoneto. Eri, yatue, mechpan wewe me kosoneto kin uang sabal men coach inoukan, so ko walap. Pues me kosonet uyawita me kamaurala aramas, eri aramas pan kakpunglaren coach niarpan kapayata kosoneto. Apuk sarawi masani me sampa pon mimiyer pan manamanen tip, po iray kan me poson en ale kapaypen inowo, me coach kin kachkiyong po poson Christ. Eri mon poson saikin chaparato, kosoneto richingatier kichail koros raseng meselitikay. Lau lel poson wach pan sansalta. Eri kosoneto me kakaon kichail lau lel en Christ kachto, po kichail en punkila poson ren coach. Mech pueki poson leletor kosoneto solar pan kakaon kichail. Kumail koros pialar sabol men coach seri sang ni poson o miniminion Christ Jesus. Kumail peptaislar ni miniminion Christ o aleyer meuren Christ remail. Ima kareta socha wakpesang en nanpungan men sus akan o men likikan, nanpungan mesalitikan o mesalatakan, nanpungan olakan o liyakan. Kumail koros wialar ni amail miniminion Christ Jesus. Ma kumail sabol men Christ, eri kumail katautok en Abraham. O kumail pan ale tame coach kachin inoukitar.